prethodne nedelje talentovane košarkašice i košarkaši imali su puno obaveza. U ženskoj i muškoj Triglav kadetskoj, kao i u Roda juniorskoj ligi, odigran je veliki broj interesantnih i uzbudljivih mečeva. Uprkos tome, uspeli smo da dođemo i na trening Užičke Slobode i upravo iz tog razloga predlažem da odmah počnemo sa 8. epizodom košarkaškog magazina Mlade nade. Pregled prošlonedeljnih dešavanja počinjemo iz Beograda, gde su se sastale kadetkinje Art Basketa i ekipe Radivoj Korać. Iako smo svi očekivali da će duel ove dve ekipe biti pravi derbi 8. kola Triglav kadetske lige, od toga nismo videli mnogo. Jednostavno, gošće su od samog starta igrale sjajno. Bile su dominantnije u svim segmentima, pa zato i ne čudi ubedljiv trijumf rezultatom 70-39. Podatak da su košarkašice Art Basketa samo u trećoj četvrtini imale dvocifren učinak dovoljno govori o odnosu snaga između dva beogradska tima. Za 7. trijumf Radivoj Koraća u sezoni najzaslužnije su bile Anja Tasić i Bogdana Nedeljkov, koje su postigle po 14 koševa, dok je na drugoj strani jedina dvocifrena bila Nevena Vučković koja je postigla poen manje. Pa igrali smo dobru kolektivnu odbranu tokom svih 40 minuta. U napadu smo pogodili dosta otvorenih šuteva i mislim da je timska igra presudila. Igrali smo protiv godišnjeg favorita, tako da smo očekivali tešku utakmicu i mislim da je presudilo to što smo loše otvorili, a i iskustvo naših saigračica. Na vrhu tabele ženske Triglav kadetske lige nalaze se ekipe Crvene zvezde i Partizana koje još uvek ne znaju za poraz. Iza njih je već pomenuta ekipa Radivoj Koraća koja ima skor 7-1. Vrbas Medela, Art Basket, Stara Pazova i Novosadska ŽKA nalaze se u zoni koja ih vodi na završni turnir. Dva trijumfa imaju Ljubovija i Radnički, po jedan Paraćin i Student, dok je na začelju bez pobjede ekipa Loznice. I kadeti su u Triglav ligi odigrali veliki broj zanimljivih mečeva, a mi smo pažnju posvetili utakmicama odigranih u Beogradu, preciznije u Zemunu i naselju Braća Jerković. U zemunskoj dvorani Vizura Sport svoj meč 8. kola Triglav kadetske lige odigrali su domaća Vizura i čačanski Borac, a posle 40 minuta velike borbe do važnih bodova su došli gostujući košarkaši koji su na taj način ostali na vrhu prvenstvene tabele. Prelomni trenuci ovog duela odigrali su se tokom trećeg perioda kada su Čačani napravili ključnu prednost koju su uspeli da održavaju sve do kraja utakmice i sasvim zasluženo slave rezultatom 85-76. U pobedničkom timu se istakao neverovatni Marko Mićović, koji je ovaj meč završio sa 26 koševa i isto toliko skokova za ukupni indeks korisnosti 43. Na drugoj strani Vizuri je predvodio Vasilije Ivanović koji je ubacio 15 poena i podelio 7 asistencija. Sličnu situaciju videli smo i u drugoj utakmici koja se odigrala u Beogradu, a jedina razlika je što su ovog puta pobedu slavili domaći košarkaši. Konačni rezultat na utakmici između Mega Bemaxa i Novosadskog Sports Worlda glasio je 66-56. Izabranici trenera Bulatovića su sjajnom odbranom potpuno neutralisali napade gostiju koji su teško pronalazili put ka košu. Iz takve igre imali su mnogo lakih poena koji su im omogućili da dođu do 7. trijumfa u sezoni. Na kraju Musić je stao na 16, a Agoč i Mišković na 11 koševa. Sa druge strane, sjajan je bio Dušan Stojčić koji se beogradskoj publici predstavio sa 20 poena i 14 skokova. Mega je dobro odigrao, Mega je jedna od najjačih ekipa u Srbiji. Mi smo pokušali, nismo uspeli, neke greške koje nisu smjele da se događaju. Uglavnom smo ispoštovali sve slačionice, Mega nas nadvisila, nadskočila, a i malo natrčala, imala bolje proseke šuta za 3 poena iz igre i to je glavni razlog našeg poraza. Tvrda utakmica sa malim brojem poena, dosta omašenih šuteva što se tiče moje ekipe, ali uprkos tome uspeli smo da pobedimo. Naravno, čestitam moje ekipi i protivniku na fer i korektnoj igri i mi se okrećemo sljedećoj utakmici. Ovo je naša 7. pobjeda za redom i veoma smo zadovoljni. Lider je i posle 8. kola neporaženi Partizan, a iza njega su timovi Zvezde i Mege koji imaju 1 poraz. Sa 6-2 su Borac i Vizura, 6. je Polet koji ima 5 trijumfa iz 8 mečeva. Sports World i Zemun dele 7. mesto sa skorom 3-5. Na 9. poziciji sa samo 1 trijumfom su Radnički, Ivanjica i Mladost, dok je na začelju Leskovački Aktavis koji je i dalje bez trijumfa. Podjednako uzbudljivo bilo je i u Roda juniorskoj ligi. Mečevi su se igrali od Niša pa sve do Čačka, a mi smo se upravo iz tog razloga skoncentrisali na utakmice odigrane u tim košarkaškim centrima.
Za iznenađenje 8. runde u sve 3 lige mlađih kategorija pobrinuli su se juniori čačanske mladosti koji su u uzbudljivoj utakmici savladali Mega Bemax, a konačni rezultat u dvorani Kraj Morave glasio je 72-71. Ekipe su se tokom većeg dela utakmice smenjivale u vođstvu, da bi u samom finišu pri rezultatu 68-67 za gostujući tim usledila serija igrača mladosti koja je prelomila ovu utakmicu. Ključni igrači u finišu su bili Krsmanović i Pejović, koji su bili precizni kada je bilo najpotrebnije. Uz spomenuti dvojac, najzaslužniji za ovu veliku pobedu Čačana bio je Šušić sa 17 poena i 10 skokova. Na drugoj strani Beograđane je predvodio Alten Islamović sa 20 koševa i 8 uhvaćenih lopti. Čestitam ekipi mladosti na zasluženoj pobedi. Imali su više koncentracije u bitnim momentima, puno više skokova i mnogo manje izgubljenih lopti. Moram kažem stvarno da sam ponosan danas što smo dobili takvu ekipu kao što je Mega Bemax, za koju smatram da će verovatno oni biti, da im se vrate ta neka 3-4 igrača, 29. godište, verovatno biti šampioni države. Tako da nije mala stvar dobiti takav klub 2 godine za redu. Odigrali smo jednu odličnu utakmicu danas protiv jednog favorita ipak na ovoj utakmici. Mislim da smo zasluženo pobedili, odlično smo ušli u utakmicu i kroz cijelu utakmicu smo mi vodili. Oni su pokušavali da kroz promjene odbrane da zaustave taj neki naš ritam koji je bio jako dobar danas, ali uspeli smo na kraju da izađemo kao pobednici. Ovo je jako važna pobeda za cijel nastavak sezone s obzirom da smo sada na tom nekom skoru 4-4 i idu nam utakmice koje po mom mišljenju možemo napraviti neki niz pobjeda nakon ove pobjede i nadamo se narednoj utakmici u Užicu prvoj gostujućoj pobjedi. Na vrhu prvenstvene tabele nalaze se Crvena zvezda, Partizan i Mega. Iza njih su Beko, Vojvodina i Dinamik. U zoni koja vodi u play-off roda juniorske lige nalaze se Polet, Mladost i Zdravlje, dok su i dalje na začelju Sloboda, Konstantin i Radnički. Prethodne nedelje ekipa košarkaškog magazina Mlade nade posjetila je Užičku Slobodu. Juniorska sekcija ovog tima vratila se u elitnu roda ligu i to je bio dovoljan povod da svratimo na njihov trening i vidimo kako se radi u timu koji je simbol košarke u ovom gradu. U zadnjih 4 godine moram reći tu frapantnu činjenicu da klub nije imao mlađe kategorije do ove godine. Zadnja kategorija koja je igrala kao juniorska ekipa, ona je igrala pre 4 godine i ti momci su se rasuli. 4 godine je postojala jedna praznina u svemu tome, pa onda smo se ove godine setili, da kažem po znakom navoda, da bi ovaj klub trebalo ponovo da se vrati svojim korenima, znači radu sa mlađim igračima i onda smo u maju mesecu doneli odluku i pristupili formiranju mlađih selekcija kluba. Ova ekipa je sastavljena ove godine u jedan klub, momci su uglavnom iz Užica, igrali u raznim klubovima, upravo je učinila sve da ovoj ekipi omogući da igra jedinstvenu ligu ove godine. Ekipa je sasvim dobra, popunjena na svim pozicijama i mislim da ambicije koje su postavljene na startu sezone, počeši od kvalifikacija pa sve do kraja, da ćemo pokušati da uradimo sve što naše najbolje moći da to uradimo. U tom klubu imamo pionire, imamo kadete, imamo junior. Pošto je glavni aspekt gotovo svakog kluba, ono se kaže, to su igrači koji se nalaze pred vratima prvog tima, juniorska ekipa. Mi smo ove godine uspeli da se plasiramo u roda juniorsku kvalitetnu ligu, što se kaže sa velikim zadovoljstvom, jer to je liga u kojoj igraju najkvalitetnije ekipe u toj kategoriji, najkvalitetniji mladi igrači, tako da i ovi naši mladi igrači imaju izuzetnu priliku da ove godine se takmiče sa najkvalitetnijim ekipama. Pa mislim da je ovo sigurno jedna od najboljih liga za mlađi igrače u Evropi. Mislim da mlađi igrači najbolje mogu da napreduju u ovakvim ligama kao što je ova liga i mislim da je ovo odličan koncept lige i da treba ovako da se nastavi svake godine da im bude ova liga još bolje i bolje. Pa što se tiče uslova u Slobodi ovdje, uslovi su dobri, treniramo ovdje u domu,
Ja sam priključen i prvom timu, što mi puno znači za moj napredak i dalju košarkašku karijeru. Što su nam ambicije? Ambicije su nam da pripremimo nekoliko mladih igrača za igranje u prvom timu. Ambicije su nam da popularišemo košarku i omasovimo ovaj klub po pitanju mlađih kategorija, da vratimo publiku i na juniorske utakmice i takmičarska ambicija da budemo među prvih 8 ekipa. Pa mislim da možemo da uđemo u 8 najboljih ekipa i da nastavimo, i mislim da možemo da nastavimo takmičenje u sljedećem rangu. Lige mlađih kategorija oduvek su bile rasadnik košarkaških talenata. Upravo su u dvoranama širom Srbije stasavali sadašnji reprezentativci. Oni danas savjetuju neke buduće šampione i pričaju im kako su izgledali njihovi košarkaški početci. Ja sam počeo da treniram sa nekih 10-11 godina u košarkaškom klubu Radnički sa Crvenog Krsta. Stariji brat je isto profesionalni košarkaš i iz tog razloga sam, da kažem, prvi put otišao na trening košarkaški. Pa dobro, imao sam mnogo trenera u dosadašnjoj karijeri, sigurno da sam od svakog naučio nešto korisno, a najvažnije je da daju sve od sebe, da treniraju svaki trening jako i da uživaju u tome što rade. Utakmice ženske i muške Triglav kao i Roda lige nastavljaju se već narednog vikenda i to po ustaljenom običaju. Kadeti će na terenu u subotu 9. decembra, dok će juniori to učiniti dan kasnije. Kod kadetkinja se sastaju Loznica i Stara Pazova. Ljubovija čeka Student, Paraćin Crvenu Zvezdu, a Radivoj Korać Vrbas Medelu. Art Basket igra protiv Partizana, a Radnički putuje na Megdan Novosadskoj ženskoj košarkaškoj akademiji. Derbi Triglav kadetske lige igra se u Čačku između Borca i Mega Bemaxa, a podjednako uzbudljivo će biti i na Čukaričkoj padini gdje se sastaju Crvena Zvezda i Kraljevački Polet. U ostalim mečevima 9. runde igraju još i Sports World Zemun, Mladost Vizura, Partizan Ivanjica i Radnički Aktavis. Najviše pažnje u 9. kolu Roda juniorske lige izazvaće okršaj Beka i Crvene Zvezde koji će se odigrati u Padinskoj skeli. U Užicu igraju Sloboda i Čačanska Mladost, Dinamik dočekuje Vojvodinu, u Kragujevcu se sastaju Radnički Partizan, u Leskovcu Zdravlje i Polet, dok će Niški Konstantin na gostovanje Mega Bemaxu. Bilo je to sve za 8. ovosezonsko izdanje košarkaškog magazina Mlade nade. Mi se vidimo i narednog utorka kada vam donosimo nove vesti iz sveta kadetske i juniorske košarke, a do tada nas možete pratiti na našim društvenim mrežama.